پشتی سال 2018 که عفرین هات داگیر کردن هجماره که مزن جه کچو خورتن ما ین عفرین بتایبتی برای خدان اروپا پرانی وان لألمانیا بتجيبون هجماره که مزن یا وان هال آلمانی نه لألمانیا الباجار هنف هفگرتنا کچو خورتن عفرینه آوا کرن تشتکی باش کرن دا مزراندن اوه سازیان نو جبو کچو خورتن عفرینه جی بگمان تشتکی باشه به شاهیه دست بکرن ده شاهیه دا مزراندنه دا چالاکین جدا هاتن پیشکش کرن هجماره که چالاکوان و کارسازین کرد پشتگیریا و هفگرتنا جوانان دکن اف دمک بو که آمده کاری جبو آوا کرنا و هفگرتنه جی دهات کرن اف جی دیمنن باجار هنف این آلمانیان هفته و هفتمین فستیوالا فیلمان یا کان یا ناف دولتی بداوی بو و روداو جی جدست بیکا فستیوال حتی روژا بداوی بونا ویجی رومالد کر پشتی پاروکرنا خلاطان در هنرا فیلمان آبناو سابستنس کارولی فارگت که خلاطا باشترین سناریو ورگرتیه اج روداوی را گوت ورگرتنا وی خلاطه و ها دکه که او دمین بیدا بر همین زیده تر پیشکش بکه امیلی پرز خلاطا باشترین اکتر جن ده فستیوالا کان دا ورگرد جروداوی را بریرن چه دبیجه اف خلاط او وی خلاطه پیشکشی وان جنان دکه که جنس خواه گوهرتنه و جبو ین که دخوازن با آشتی بجین خلاطا وی جبو وان زلامانه جی که جوان جنین که جنسین خواه گوهرتنه جی عاجزن یعنی خلاطا وی جبو وان جنان ده چه که یعنی چیزانم جنم خواه کرنه میر یا میر خواه کرنه جن اف آلیک آلی دن جبو وان زلامان جی پیشکش دکه که جوان جنان عاجزن یعنی جوان جنین که بونه میر یعنی جوان میرین که بونه جن عاجزن شخوره هم فهم بکن پیام سربست لور بو اف رومال کر براستی دستی وی صاحبه کاری که گله کی باش کر و اف راپورت آماده کر برنەوەی ئەو خەڵاتە چی دەگەێنێت بۆ تۆ کۆراڵی؟ سپاس ئەفکارێکی مەزنە و پر شەرەفمەندم کۆ لەڤر ئامادەمە و وی خەڵاتی بدەستینم. برنەوەی ئەم خەڵاتە تۆ هەند دەدات بۆی لە داهاتوودا چی بکەیت؟ بێگومان ئەس هەوڵ دەدەم فیلمێن زێدەتر بەرهەم بینم ئەف ژی کارێکی ئەس گەلێکی ژێ حەز دەکەم و بێگومان پشتەوانێکی مەزنە. کارلا پیرۆزە ئەم خەڵاتە چواتایەک بۆ تۆ دەگەێنێت. ev neş bo min e, ev zêdetir ji bo wan jinan e ku zayan daxwe guhertine. Bo wan kesan e ku dixwazin di vê cîhanê de di nava aştiyê de bijîn. Bo wan mêran e ku dijî me ne bo me bixwe ye. ئەزمموی تۆ لە کارکردن لەم فیلمەدا چۆن بوو؟ Ezmûneke taybet bû. Min bi cek û diyar re jî kar kir. Guhertin û geşteke nawaze bû. Ez hêvî dikim xelk bên û zû temaşeyê fîlma me bikin. Ev dema guhertinê ye. دانیێل فیلمەکە چۆن بوو؟ باش بوو. فیلمەکە باش بوو. بەدەستێنانی ئەو خەڵاتە مانای چییە بۆ تۆ؟ تێواتایەوەیەکێ و فیلمەکە و نرخاوێ هەیە و هەموو ستافا فیلمێژی پڕماندی بوونە. ئەف گرنگە و کارڤدانên پۆزیتیڤ لە هەمبەری vê فیلمê تێ دیتن و دەستەیە دادوەران جی وسا دەبینن ku ئەو فیلم بەرهەمێکی گرنگە و ئەم جی دڵخۆشن بە vê biryara wan. گولا شامی گولک gelek ciwan e jê re dibêjin gula curî jî ji demên kevnar ve weke guleke wî bajarî tê nas kirin ji gelek nivîskar û helbestvana re jî bûye weke îlhamekê her sal di van deman da li Sûriyê çinîna gula şamî dest pê dike û gelek malbat jî wan gulan diçînin difroşin û xwe pê xwedî dikin. Li derdora bajarokê Merah li parêzgeha gundewarê Şamê mûsimê çinîna gula Şamî dest pê kiriye. ما چاندنیا گولا شامی ji bav û kalên xwe wergirtiye. Bav û bapîrên min ev gul diçandin. Ev gul bûye çavkaniya dahata min. Spas ji Xwedê re. Rewş baş derbas dibe. Me îsal berhemekî baş çinî. Birêya derman û avdana baş. Me karî berhemekî baş dest bixin.
و مالباته به چاندنا 300 تاکن گولا شامی دست پی کرنه. نها باغکی برفره هلباوان هیا. برهمکی باش به دست دخنو برای گلاو و ریشالا گولا شامی دبارا جانا خواه دابین دکن. بعد امن جنية من جيبها پشتی چینین ام برهم تینن و داره. قوناغا یکم پلن گلان زوا دکن. قوناغا دویم دست به گواشتن دکن دا که آوا گلان به دست بخن. 13 سالن شر نافخوای سوریه باندورک خراب لکار جوتکاران کریه. لورا ریخستنا امانه سوریه بوگش پیدانه پشتوانیا جوتکاران دواره دبین کرنا و کرسته چاندنیا گولا شامی ده دکه. بعد هاي الحرب المضنية والتجديد بسدما شر کارستبار اونو کرنا جزایان کبونا آستنگی لبر پیشخصنا برهم آنین و هنردکرنه امانه سوریه لگل جواکه کار با روبروبونا آستنگی نبخوایی دکه. ده انجام دجبر کو گولا شامی باندورکویا زیده لسر جواکه و داب و نیریتان هیا ده سال 2019 ده کت لیسته اونسکوه. لسوریه باخو چولکن گولا شامی لپارێزگەها گوندەوارێ شامی و به تایبەت ناوچەیان نەبەکێ لەسەر ڕووبەرێ 300 هکتاران و لە غوتەیە ڕۆژهەڵات 2 هکتار و لێ ناوچەیە تەل هکتار و نیڤەک تێچاندن نێزیکە 370 جۆتکاران لوان کار دکن. ساڵانە نێزیکی 6 تۆن گولا شامی بەرهەمتینن. مالا و آوا و تماشا کر خاطری و